Reka nongere mbashimire mwese tubana umunsi ku wundi, reka nongere mbashimire mwese twongeye kubana kuri uyu munsi mu makuru y'uyu munsi. Uyu munsi rero hashize amasaha 7 itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri risohotse, ryagombaga gukomorera cyangwa se kwemeza niba uturere twa Rubavu na Rusizi turi buze kuva mu kato, kandi ryagombaga kwemeza cyangwa se rikavuga ku kibazo cyo kuba insengero zafungurwa mu Rwanda. Reka tugaruke mu kanya tureba neza iby'iri tangazo ry'inama y'abaminisitiri ryaje rivuga kuri uyu wa 16 Kamena 2020. Turaje mu kanya. Nk'uko twari tubibabwiye rero, leta y'u Rwanda yakomoreye gushingirwa mu nsengero n'ibikorwa by'ubukerarugendo. Inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 16 Kamena yemeje ko gushingirwa mu nsengero byemewe ariko ntibarenze abantu 30, ndetse yemerera amahoteli kwakira inama na ba mukerarugendo baturutse hanze no kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Muri serivisi zemerewe kuba zakomeza gukora habamo no kuba ubukerarugendo bwo mu gihugu ndetse n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye zizwi nka charter flights, baba abantu ku giti cyabo cyangwa se abaje mu matsinda, abo bose bemerewe kwinjira mu gihugu. Turebe itangazo ry'ibyemezo by'inama y'abaminisitiri yo ku wa 16 Kamena 2020 ryose uko rivuga. Aya mabwiriza agomba guhita akurikizwa ako kanya agisohoka. Itangazo rigira riti: kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Kamena 2020, inama y'abaminisitiri yateranye muri village Urugwiro iyobowe na nyakubahwa wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Ingingo ya mbere y'ingenzi ivuga ko inama y'abaminisitiri yemeje imyanzuro y'inama y'abaminisitiri yateranye ku wa 2 Kamena 2020. Ingingo ya kabiri y'ingenzi ivuga ko inama y'abaminisitiri asuzumye ingamba zafashwe zo gukumira ikwirakwira ry'icyorezo cya COVID-19, yemeza ko ingamba zikurikira zihita zitangira gukurikizwa. Izi ngamba zizongera kuvugururwa nyuma y'iminsi 15 hashingiwe ku isesengura ry'inzego z'ubuzima rizakorwa. Ingamba nshya rusange zo kwirinda COVID-19. Ingingo ya mbere ivuga ko gahunda yo gupima abantu COVID-19 izakomeza mu gihugu hose. Udupfukamunwa tuzakomeza kwambarwa mu gihe cyose umuntu agiye aho abantu bahurira n'abandi. Serivisi zose zemerewe gukora zizakomeza kubahiriza amabwiriza atangwa n'inzego z'ubuzima. Aya mabwiriza dusangamo nko gukaraba intoki, kwambara udupfukamunwa, gusiga intera ya metero hagati y'umuntu n'undi. Ingingo ya kane ivuga ko abacuruzi bose barakangurirwa kwemera kwishyurwa hifashishijwe ikoranabuhanga nko mu buryo bumwe bwo kwishyurana. Ingendo zirabujijwe guhera saa 3 z'ijoro kugeza saa 11 za mu gitondo. Katurebere hamwe serivisi zemerewe gukora. Ibikorwa by'inzego za leta ndetse n'iby'abikorera bizakomeza, ariko buri rwego rugakoresha abakozi b'ingenzi, abandi bagakorera imirimo yabo mu rugo. Ubukerarugendo bwo mu gihugu n'ubukerarugendo mpuzamahanga ku bashyitsi baje mu ndege zihariye zizwi nka charter flights, baba abantu ku giti cyabo cyangwa se abaje mu matsinda, buremewe. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa n'urwego rushinzwe iterambere mu Rwanda RDB. Hoteli zizakomeza gukora ndetse zemerewe no kwakira inama hubahirizwa amabwiriza yo kwirinda COVID-19. Hoteli zirashishikarizwa kandi
kugira uruhare mu bukerarugendo bw'imbere mu gihugu. Ibikorwa bya siporo zikorerwa hanze aha abantu bategeranye zizwi nka non-contact outdoor sports bizakomeza, ariko izikorerwa mu nzu rusange nka gyms zirabujijwe. Amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo azatangwa na Minisiteri ya Siporo. Moto zizakomeza gutwara abagenzi uretse mu turere twa Rusizi na Rubavu hashingiwe ku isesengura ryakozwe n'inzego z'ubuzima muri utwo turere twombi. Abatwara moto barasabwa kubahiriza amabwiriza y'isuku ndetse no kwambara udupfukamunwa igihe cyose. Ingendo hagati y'intara zitandukanye cyangwa intara n'umujyi wa Kigali zirazakomeza, ariko kujya no kuva mu turere twa Rubavu na Rusizi birabujijwe. Icyakora amakamyo atwara ibicuruzwa yemerewe kugenda mu turere twose. Murumva ko Rubavu ndetse na Rusizi bakiri mu kato, kuva no kujyayo birabujijwe. Imihango yo gushyingirwa mu nsengero iremewe, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze abantu 30. Minisiteri y'Ubutegetsi bw'Igihugu izatanga amabwiriza arambuye kuri iyi ngingo. Ishyingirwa rikorewe imbere y'ubuyobozi rizakomeza, ariko ryitabirwe n'abantu batarenze 15. Imihango y'idini yo guherekeza cyangwa se gusezera uwapfuye mu nsengero iremewe, ariko ikitabirwa n'abantu batarenze 30, ndetse imihango yo gushyingura nayo ntigomba kurenza abantu 30. Muri serivisi zizakomeza gufunga dusangamo ko imipaka izakomeza gufunga uretse ubwikorezi bw'ibicuruzwa buzwi nka cargo trucks. Abanyarwanda n'abandi bantu basanzwe batuye mu Rwanda bemerewe gutaha gusa bagahita bashyirwa mu kato buzwi nka isolation nk'uko amabwiriza y'inzego z'ubuzima abiteganya. Abari mu kato biyishyurira ikiguzi cya serivisi zose bahabwa bari mu kato. Ingendo mu modoka rusange mu turere twa Rusizi na Rubavu zirabujijwe. Imodoka zitwara ibicuruzwa nizo zemerewe gukora. Amashuri azakomeza gufunga kugeza muri Nzeri 2020. Insengero zizakomeza gufungwa. Abanyamadini barashishikarizwa gukomeza gushyiraho ingamba zo gukumira no kwirinda COVID-19 mu rwego rwo kwitegura ko insengero zafungurwa mu minsi 15 iri imbere, hashingiwe ku bizava mu isesengura ry'inzego z'ubuzima. Murumva ko babaremye agatima abanyamadini n'abapasiteri, ni ukwitegura ko bashobora kubakomorera gufungura insengero, gusa bikazaba bishingiye ku isesengura rizakorwa n'inzego z'ubuzima. Amateraniro rusange cyangwa mu ngo arabujijwe. Utubari tuzakomeza gufunga. Ibikorwa by'imikino y'amahirwe bizwi nka bet bizakomeza gufungwa. Ibyo bikaba ari muri make ibyavuye cyangwa se imyanzuro yavuye mu nama y'abaminisitiri yateranye kuri uyu wa kabiri tariki ya 16 Kamena 2020. Bikaba bikorewe i Kigali kuwa 15 Kamena 2020. Minisitiri w'Intebe Dr Edouard Ngirente akaba ariwe wasinye kuri iri tangazo. Kangushimire wowe twabanye rero, reka ngushimire wowe uba wafashe umwanya tukabana. Niba uri umuntu wa mbere tubanye mu makuru yacu, kora subscribe ujye ubona amakuru yibanze kandi agezweho. Reka nkubwire nti bye bye. Njye nari Mugisha Samuel, Imana ikomeze ibarinde.